Nibyo turabasuje tubifurije kugubwa neza uyu munsi wa none tariki 18 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2026 kuri Mikro ndi Bosco. Iyi ni Region Info. Uyu mwanya rero tukaba tugiye kureba amwe mu makuru agezweho ku bikomeje kugenda biba ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nibyo koko turi mu masaha ya mu gitondo, ariko ntago biza kutubuza kugaruka ku makuru agiye atandukanye agezweho. Abo bitari mu masaha mu gitondo, menya ko birimo biraterwa n'ingengabihe yawe aho ihagaze, dore ko isi murabizi ko yikaraga. Hari abari mu gitondo, hari naho usanga mu gihanda ari mu gitondo ho aba ari nimugoroba. Ariko ibyo ntago tuza kubitindaho cyane kubera ko tugiye kwinjira mu makuru ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'andi agiye atandukanye. Amakuru aturuka kuri ubutaka bw'uburasirazuba bwa Kongo aravuga ko imirwano ikomeje kumvikana muri Kivu y'Amajyepfo, ishobora gutera ibitero bikomeye cyane ko bishobora kugabwa ku mujyi wa Bukavu n'abarimo Wazalendo ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo bitero kandi ngo bishobora kumvikanamo ibirimo drones, ndetse ngo ibi bishobora gukorwa kandi bikagaragara mu bice birimo Kamanyora ndetse na Katogota, aho bivugwa ko kugeza uyu munsi hacumbikiwe abarwanyi benshi cyane b'umutwe wa M23 barimo bagaba ibitero mu bice bigiye bitandukanye birimo no ku mujyi wa Uvira. Turanyarukira mu bice birimo Runingu, Sange, Kangurube ndetse n'andi harimo na za Mikamba. Icyo usabwa gusa ni ukuzakomeza kuba hafi ukiyumvira iyi mirwano ikomeje kumvikana muri Kivu y'Amajyepfo. Ntago ari ayo makuru nyine gusa tuza kugarukaho, ahubwo tugufite n'andi makuru. Umurundi Agathon Rwasa yagize icyo avuga ku ngabo z'u Burundi zirwana mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa akimara kuvuga ibi, benshi bamuteye amabuye mu bashyigikiye ko ingabo z'u Burundi zaba ziri ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu bindi kandi, Denis Sassou Nguesso yatorewe kongera kuyobora Congo Brazzaville mu gihe n'ubundi yari asanzwe ari perezida w'iki gihugu. Amatora yabaye yagaragaje ko Denis Sassou Nguesso w'imyaka 82 yongeye gutorerwa manda ya gatanu yo kuyobora Repubulika ya Kongo. Amajwi akaba ari ku kigero cya 94.82% nk'uko ibyavuye mu ibarura rusange byabigaragaje. Aya makuru ndetse n'andi tugiye kuba twayagarukaho. Turanakomoza no ku gisirikare cy'u Rwanda, ndetse kandi si ibyo byonyine gusa, tugufite n'andi makuru agiye atandukanye hagati muri iki kiganiro n'amakuru, aho tugiye kureba ibigezweho. Turahera ku mirwano. Guhera ku munsi w'ejo ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatatu 2026, ibice bya Kivu y'Amajyepfo byongeye kwibasirwa n'ibitero bikomeye cyane bituruka ku ruhande rw'inyeshyamba. Ibitero byatumye habaho uguhangana gukomeye cyane hagati y'uruhande rw'inyeshyamba ndetse n'ubutegetsi bwa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya makuru avuga ko iyi mirwano ku munsi w'ejo yasize abaturage benshi bavuye mu byabo ndetse ihitana na benshi ku ruhande rw'inyeshyamba. Gusa amakuru akaba avuga ko ku mpande zombi hari abahitanwe n'iyi mirwano. Amakuru aturuka muri bice avuga ko hari n'inkomere zagaragaye muri uru rugamba. Ubu imirwano hagati ya FARDC na M23 irakomeje Ruvungi, aho imirwano ikomeze guteza ibibazo bikomeye cyane birimo n'abaturage bari guhunga berekeza mu bice bya Uvira. Kugeza umunsi biri mu maboko y'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku munsi w'ejo kwa kabiri, ibikorwa bikomeye by'imirwano hagati y'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC n'inyeshyamba za M23 byateje umutekano muke ukabije mu gace ka Ruvungi hafi y'aho bita Kabunambo mu ntara Kivu y'Amajyepfo, nk'uko amakuru aturuka muri bice byo muri Kivu y'Amajyepfo abigaragaza. Amakuru aturuka mu baturage kandi n'andi masoko yizewe muri aka gace ka Runingu agaragaza ko iyi mirwano yatangiye mu gitondo cya kare, aho iyi mirwano amakuru avuga ko yaranzwe n'amasasu menshi ndetse n'ibisasu bikomeye byateye ubwoba abaturage. Ibi byatumye abaturage benshi bahunga ingo zabo. Mu kumara guhunga ingo zabo, berekeza mu majyepfo yerekeza Uvira, aho bakekaga ko bashobora kubabona umutekano mu gihe bari barimo guhunga iyi mirwano. Ahabarirwa intera itarenze ibirometero 35 niyo bangiye uvuye Ruvungi aha habiraga imirwano. Ndavuga abaturage benshi rero bahunze. Abaturage batuye muri utu duce bavuga ko batunguwe n'iyo mirwano yatunguranye, bigatuma benshi basiga ibyabo byose bagahunga mu buryo bwihuse bashaka ubuhungiro.
ahantu batekereza ko atekanye kurushaho. Uyu muvuduko w'abimukira wiyongereye cyane ukaba ushobora guteza ikibazo gikomeye cy'ubutabazi cyane cyane ku mujyi nka Uvira ushobora kwakira abo baturage benshi mu gihe gito, mu gihe kandi bivuga ko hari n'abandi bagera ku 500 bari basanzwe baravuye mu byabo. Hari abahungiye muri Tanzania ndetse hari n'abahungiye mu gihugu cy'u Burundi banateguraga kugaruka muri iki gihugu bitewe n'uko n'ubuzima n'ubundi babayeho mu buhunzi atari bwiza kandi budashimishije. Ihagarara ry'imirwano ryari ryaragaragaye hafi ya Uvira ngo ryarangiye. Ubu imirwano kuba yari yarahagaze byamaze kurangira, byageze ku musozo. Nicyo gihe ngo urugamba rwumvikane, nicyo gihe ngo amasasu yumvikane nk'uko byagaragaye mu makuru aturuka muri bice bigaragaza ngo iki ni igihe cya nyacyo cyo gusobanura ibigiye kuba kuri Uvira. Iyi ni imirwano yongeye kubura nyuma y'igihe gito uduce twa Uvira twari tumaze tugaragaramo ituze rikaba ryarabonetse nyuma y'uko umutwe wa AFC M23 uve muri ako gace mu mpera z'ukwezi kwa mbere 2026. Kugeza ubu imirwano iravugwa cyane mu majyaruguru ya Uvira ndetse no mu bice by'imisozi miremire n'iciriritse. Si byo gusa kuko no mu kibaya cya Ruzizi hongeye kumvikana imirwano bikomeza kongera umutekano muke muri aka gace kari ku mupaka. Kirungu yafashwe n'inyeshyamba ngo ibintu birushaho gukomera. Amakuru atandukanye aremeza ko agace ka Kirungu kari nko ku rugendo rw'amasaha 4 n'amaguru uvuye Uvira kafashwe n'ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro ku mugoroba wo kuwa mbere tariki 16 Werurwe ngo nibwo aka gace kafashwe. Iki gice gifite akamaro kanini mu by'umutekano kuko ni igice gihuza Uvira n'uturere two mu misozi ya Minembwe ahazwi nk'ibiniro by'imitwe yatwirwaneho Red Tabara, Gumino, FNL ya Nzabamima ndetse na AFC M23. Iyi mitwe ikomeje imirwano imaze igihe kirekire irwanya FARDC ndetse n'indi mitwe twaje intwaro ya Mayimayi ikorera muri utu duce. Imihanda yafunzwe, imodoka z'imfashanyo zahagaze. Ibi birongera ibyago n'amakuba ku baturage bakomeje kuvanwa mu byabo n'iyi mirwano ndetse ibibazo ku gufasha impunzi birarushaho kuba uruhuri. Benshi ngo bashobora guhitanwa n'inzara, inyota, indwara zandura, indwara zituruka ku isuku nke ndetse no kubura ibiribwa by'ibanze birimo nk'indwara nyine zituruka ku mirire mibi. Ku ruhande rw'ingabo za leta, umuvugizi w'akarere ka gisirikare ka 33 uyu yari yatangaje ko umuhanda uva Bukavu ujya Uvira uciye Runingu wafunzwe kubera umutekano muke. Ibi byatumye imodoka zitwara abagenzi ndetse n'amakamyo y'imfashanyo ahagarara, bityo abaturage bari mu kaga ubu ko kubura ubufasha bw'ibanze mu gihe imirwano igikomeje. Hakenewe ubutabazi bwihuse. Ibi byose birerekana ko umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ukomeje kuba muke cyane kandi ko hakenewe igikorwa cyihuse cy'ubutabazi ku baturage bamaze guhunga. Imiryango itabara imbabare irasabwa kwihutira gutabara abo baturage mu gihe ubuyobozi bwa leta n'inzego z'umutekano nazo zisabwa gushaka ibisubizo birambye byo kugarura amahoro muri aka karere gakomeje guhura n'ibibazo by'intambara idashira, intambara y'urudaca, imirwano ya buri munsi, amanywa n'ijoro, aho abaturage bavuga ko abe ku zuba abe mu mvura imirwano irushaho kuba kandi ituma bamwe bava mu byabo. Bavuga kugeza uyu munsi n'uwahinze adashobora gusarura ibye ndetse kandi ugasanga n'abaje mu gihe cy'isarura baragiye mu gihe cyo guhinga. Ibi ngo bikomeje kubateza inzara, aho n'inka z'abaturage zagiye zisaburwa n'inyeshyamba nk'uko amakuru aturuka ngaha muri ibi bice abivuga cyangwa se akomeza kugenda abitangaza. Ku kibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo benshi bafite uko babyumva, ariko Agathon Rwasa we yatunguranye nyuma yo guhamya ko ngo nta mpamvu abona ingabo z'u Burundi zifite mu kurwanira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi nibyo uyu yatangaje. Umunyapolitike Agathon Rwasa utavuga n'ubutegetsi bw'u Burundi yatunguranye ubwo yatangazaga ko nta mpamvu yakaba ituma ingabo z'igihugu cyabo cy'u Burundi zikomeza kurwana mu ntambara ibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu kiganiro n'umuyoboro Agasaro Kabaruga niho uyu Agathon Rwasa ahamya ko nta mpamvu ingabo z'u Burundi zifite yo kurwana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu kiganiro rero Agathon Rwasa wahoze ari umuyobozi w'ishyaka CNL
ryari ku mwanya wa kabiri mu mashyaka akomeye mu Burundi, yagaragaje ko kohereza abasirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uri mu nyungu z'ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD n'abayobozi baryo. Ngo iri shyaka riri ku butegetsi riyoboye kugeza uyu munsi leta y'u Burundi CNDD-FDD niryo riri kungukira muri ibyo bikorwa byo kuba ingabo z'u Burundi ziri guhangana mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kubwe uyu munyapolitike Agathon Rwasa utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi aratangaza ko nta mpamvu abona mu mboni ze yakabaye ituma ingabo z'u Burundi FARDC zirimo zirwana ndetse no kuva mu minsi yashize muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Uyu munyapolitike utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi akimara kuvuga ibi ngibi byatunguranye, yagize ati njye ntekereza ko ukwinjira k'u Burundi mu ntambara ya Kongo biri mu nyungu z'ishyaka riri ku butegetsi n'abategetsi ubwabo, ntabwo biri mu nyungu z'abarundi. Uyu munyapolitike yasobanuye ko niba koko ingabo z'u Burundi zaragiye gutabara Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, zagombaga kugenda zambaye impuzankano yazo y'igisirikare cy'u Burundi aho kwambara iz'abanyekongo nk'aho ibikorwa zirimo binyuranyije n'amategeko. Iyi mpamvu ni iya mbere Agathon Rwasa ashingiraho avuga ko atumva impamvu byahinduwe muri ubwo buryo. Ngo ibi ni ikimenyetso simusiga kigaragaza ko ubwo butumwa budafite umumaro igihugu cy'u Burundi. Yagize ati njye ntekereza ko ukwinjira k'u Burundi mu ntambara ya Kongo biri mu nyungu z'ishyaka riri ku butegetsi n'abategetsi, ntabwo biri mu nyungu za rubanda. Ati mu by'ukuri nta nyungu u Burundi tubifitemo kuko nta cyabujije intambara kurushaho gukomera kugera naho yegera imipaka y'u Burundi ivuye ruguru muri Kivu y'Amajyaruguru kure cyane y'u Burundi. Leta y'u Burundi isobanura ko yohereje ingabo kugira ngo zirwanye imitwe yitwaje intwaro iyirwanya kandi ikora muri Kivu y'Amajyepfo nka Red Tabara, Forebu na FNL. Agathon Rwasa yavuze ko ibyo ari urwitwazo kuko iyo ingabo z'u Burundi zaba zaragiye kurwanya iyi mitwe koko ngo ntacyo zari kujya gukora mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, kuko iyo mitwe ivugwa haruguru irimo Red Tabara, Forebu na FNL itigeze iboneka na rimwe cyangwa se utayica iryera muri Kivu y'Amajyaruguru. Ngibi abishingiraho avuga ko ibyo bigaragaza ko ibyo leta y'u Burundi yabivuga kuri iyi ngingo byaba bihabanye n'ukuri. Ingabo z'u Burundi zagiye zibizi neza kandi zigiye gukora ubutumwa buzwi neza muri Kivu y'Amajyaruguru no muri Kivu y'Amajyepfo, aribwo guhangana n'inyeshyamba z'umutwe wa 23 mu kurwanira uruhande rw'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tunyerukiye hirya gato, Denis Sassou Nguesso w'imyaka 82, uyu mugabo yatorewe kuyobora manda ya gatatu ayobora Repubulika ya Kongo cyangwa se Congo Brazzaville. Uyu mugabo akaba yaje gutorwa ku majwi ari ku kigereranyo cya 94.42%. Denis Sassou Nguesso wari uhanganye n'abandi bakandida batandatu yakurikiwe n'uwo bita Mabio Mavungu Zinga w'imyaka 69. Uyu yagize amajwi angana na 1.48%. Uyu mugabo yabaye mu nteko ishinga amategeko ya Congo Brazzaville. Ni amakuru yatangajwe na televiziyo y'igihugu muri Congo Brazzaville ibituma Denis Sassou Nguesso w'ishyaka rya Congolese Labour Party akomeza kuguma ku butegetsi amazeho imyaka hafi 38. Akaba ari umwe mu baperezida bo muri Afurika bamaze igihe kinini cyane ku buyobozi. Amatora muri Congo Brazzaville yabaye ku itariki 15 Werurwe 2026. Abatsinzwe mu matora bafite iminsi 5 yo kujurira, hanyuma ubujurire bukigwaho n'urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga mu minsi 15 mbere yuko ibyavuye mu matora byemezwa burundu. Nibwo abatsinzwe mu matora bafite uburenganzira bwo kujurira icyemezo cyafashwe. Denis Sassou Nguesso wahoze mu ngabo z'irwana mu kirere yagiye ku butegetsi mu 1979, yatakaje ubuyobozi muri 1992 ariko kongera kujya ku butegetsi muri 1997 nyuma y'intambara ikomeye cyane yabereye muri iki gihugu. 2015
muri Congo Brazzaville hahinduwe itegeko nshinga, hakurwaho inshuro perezida agomba kuyobora ndetse n'ibijyanye n'imyaka, bituma yemererwa kongera kwiyamamariza kuyobora iki gihugu muri manda 6 z'imyaka 5. Congo Brazzaville iherereye muri Afurika yo hagati, aho ihana imbibi na Gabon, igahana imbibi na Cameroon, tutibagiwe na Repubulika ya Centrafrique, wongereho na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, dore ko nayo ikoraho. Iri ku buso bw'ikilometero kare zikabakaba mu by'ukuri 34,342, ikaba ibarurwa abaturage barenga miliyoni mu by'ukuri 6 nguko bigaragara. Rero urumva ko ni n'igihugu kidatuwe cyane. Mu makuru yandi rero akomeje kugenda amenyekana, nk'uko nakomeje kugenda bibasezeranya ko tubafitiye amakuru menshi, ndagira ngo munyemerere tunyarukire no ku gisirikare cy'u Rwanda RDF, igisirikare kimaze iminsi kivugwa mu bikorwa binyuranye bigiye bitandukanye. Ni igisirikare cy'u Rwanda rero kuri ubu kiri kuvugaho amakuru meza kuri inshuro, aho aya makuru afite ahuriye na Jamaica. Ingabo z'u Rwanda, Rwanda Defense Force, zimaze iminsi mu gihe kingana hafi mu minsi 60 inarenga, ingabo za Jamaica zikaba zishimye ingabo z'u Rwanda ndetse n'abanyarwanda, ngo byatewe n'iki? Ni nyuma y'amezi hashize amezi 2 itsinda ry'ingabo zo mu ishami ry'ubwubatsi byoherejwe muri icyo kirwa cyo muri Caraïbe gufasha gusana ibyangiritse nyuma y'inkubi yahashenye byinshi. Inkubi y'umuyaga nyine yageze hano muri Jamaica, muri birwa bya Caraïbe, ikora akantu gakomeye cyane, yangiza byinshi, birimo amashuri, ibigo nderabuzima, amazu y'abaturage ndetse n'ibindi bikorwa remezo. Igisirikare cya Jamaica cyatangaje ko iryo tsinda ry'ingabo z'u Rwanda ryasezeweho nyuma y'ibikorwa byo gufasha gusana ryakorewe mu burengerazuba bwa Jamaica. Ibi rero bikaba byarishimiwe cyane biturutse ku byo izi ngabo z'u Rwanda zakoze hano muri iki gihugu cya Jamaica kibarizwa mu birwa bya Caraïbe. Mu butumwa ku mbuga nkoranyambaga, igisirikare cya Jamaica cyagize kiti: "Ntituzigera twibagirwa umurimo wanyu n'ubwitange mwerekanye muri kimwe mu biza bibi cyane byabayeho mu mateka yacu, dore ko iki ari icyorezo gikomeye cyane cyagize ingaruka zikomeye ku buryo budasanzwe." Uyu mugore mu kiganiro yatanze rero yagaragaje ko ashimira rwose ibyakozwe, ndetse yongera kwerekana ko ari iby'ingenzi cyane kuba u Rwanda rwaremeye gutanga ubufasha burutanga nyine kuri iki gihugu. Mu butumwa ku mbuga nkoranyambaga, igisirikare cya Jamaica cyagize kiti: "Ntituzigera twibagirwa umurimo wanyu n'ubwitange mwerekanye." Itsinda ry'abasirikare b'u Rwanda b'inzobere mu bwubatsi ryoherejwe muri Jamaica hagati mu kwezi kwa mbere mu gufasha gusana ibikorwa remezo byangijwe n'inkubi y'umuyaga, umuyaga wiswe Melissa wibasiye iki gihugu mu Kwakira umwaka washize. Iyi nkubi yarimo n'imvura nyinshi yageze ku muvuduko wa kilometero 197 ku isaha, aho wangije ibikorwa remezo nk'imihanda, inzu n'amashanyarazi kuri iki kirwa, yica abantu bagera kuri 32, naho abagera kuri 1,500,000 ibasiga iheruheru kuko utwabo twose yakukumbanye. Uyu wari rukukumbashingwe. Leta ya Kingston muri Jamaica ivuga ko iyo nkubi yateye iki gihugu igihombo kiri hafi ya miliyari 9 z'amadolari y'Amerika. Mu gushimira akazi kakozwe n'igisirikare cy'u Rwanda, igisirikare cya Jamaica cyakize kiti: "Mwafashije guhindura ubuzima no kugarura icyizere ku gisenge cyose mwahinduye no ku nzu yose yungukiye mu bufasha bwanyu, turabashimira cyane." Iyi rero akaba ari Jamaica ikomoza cyangwa se igerageza kuvuga nyine ku byabaye hano muri ibi bice. Nanjye rero reka mfate aka kanya mbashimire, babwire mwakoze cyane kudukurikirana, mwakoze cyane kubana natwe. None maginga ya izi saha
turaza gusubira mu masaha ari imbere turaturira n'ibindi biba bigezweho kuri mikoro na Bosco in Region Info. Mukomeze kugira ibihe byiza, mukomeze kuryoherwa n'ubuzima, ibyo murimo bigiye bitandukanye cyangwa se imirimo itandukanye murimo muragenda mukora ikomeze kugenda mu by'ukuri igenda neza.